Бүгүннерге биһи каналбыт электронный почтадыгар көрөчүбүт сургун туттубут. Кебәйи луун кебәйи нехилеген олохтоогун суруга чахчы киен серге таянсатар нехилектер олохтоохторун кахалгатын тарыяр. Онун бүгүн көрөчүбүт көрдөһү суруга болгомта кийинигер. Үтө күнүнен республикага 9 миллион солкобай субсидия хачыта бюджетке калбитин туһунан сырдаты хататыдуа. Канны кайыскаларганан субсидиялар кимне ахылыктарын хөбүй. Республика бюджетін көрөрөбит болаққа бұй 15 күнігер болбут ил түмен пленарнай мұньягар эхитендер биттерінен сүрін документ доходтақ чаға 12 аңар миллиард солкобайға тәңнеспит. Олы бетер доход 11 миллиард бүкінге. 6 миллиард 900 миллион үп аңардас налогтан кирбит. Түйет аңар миллиард солкобай федеральный субсидия бұғыдынан арас программаларынан үнлерілі бит. Роскот 11 миллиард катие улаппыт. Бюджет тейбет чаға дефицита 2 миллиардынан атчабыт. Докотри да хабастан туран те доллар хыната камны тураттан хибестен биге бу баристан кирер налог биге почти 7 миллиард куддык би көрүлүннө билен турар бу федеральный хынтыптан кибе катчы барта хылла хадаччылар ити почти 4 миллиарддан такы сумма бетин хылдыргар баралды биге тибеттен кирбе доходтарга бу бюджетке доходтарга холубра һәм улахан сумма 1 миллиард 200 бу эрке җәләттән аварина хасаяна җәләттән көһүгә би көрүлүннәр якынада онна эбиет якынада бу кыры-кыры-кыры-кыры хачылар көддәккына ите кас пленарка көрүлдер вопрос бу оскололорун бу кыммат араңалары оскола юрнер олоргор осколага хылдыра качыны неби көтү мехна битулхан холбрат вакыт ханды камсахан онна бу оголор кырахаста оголорго иелерге эти име биле продуктаннан беринде вот дигнах бу медицина көдүрүтүн бере продуктын элбетиге мүгүлбетен так миллион эби көрүлүнө. Билетен атакалтыны 15 күнүгөр Дмитрий Медведев или баттахнак жахала тагыстам. Манна тиллеринен Россия биэхим 5 регионугар коммерческая сох общественный терлилер сайдыларгар уапсая 600 сүрбе 1 миллион көрүлүннен. Бу хигар саха сире хапсан республикага 9 миллион субсидия калары көтүлдүр. Бу харчы билен турар жахал быгытнан общественный терлилерге тыйрылды. Путин Дальневосточный регионга энергоресурстарын туханыга чепчети боларын туханан укаха таксыбыта. Ол толутун туханан нехилене билсен багарар. Бу туһунан чапчылар болаққа дойду президенті Владимир Путин угу келинги регион энергоресурсаларын туханыга чапчети туһунан указка или баттылик. Кени балаган Игорь Владивосток коракка ыйтылыбы теленне экономической форумга бу туһунан аан бастан ихтинер бите. Бу хайсканы чугайды көрөтерге дойду правительство тыгар сорудах берен турар. Необходимо предложить и утвердить привлекательные для потребителей, инвесторов тарифы на электроэнергию по каждому региону. Вот здесь хотел бы подчеркнуть. Я внимательно посмотрел перед нашей встречей, что происходит с тарифами. Это давняя застарелая проблема региона. Не везде они являются неконкурентоспособными, и поэтому нужно самым внимательным образом, прошу Министерство энергетики обратить на это внимание, посмотреть именно в региональном разрезе по каждому региону Дальнего Востока. Если потребуется, необходимо привлекать дополнительные источники, дополнительные бюджетные ресурсы для создания инфраструктуры. Кебәй лугар сыры соғын хәвәстән пенсионердар пенсияларын күппүттері ончоқын өнерер. Келері білген доқойыту күрдік. Республикатағы пенсия салата биллерин курдук Россия почтата терилтени катары сөбүләң түһәрсен үләлир. Бу күнгә пенсия республика бары почта отделение тыгар тердилибит. Белетен әттәкә ый бәһис көнүттән сүрбә чыгла тыгар дери карчы каз бирди пенсионерга тердиллехтәк. Көтүн пенсия төрүр терилтелер бәйләренә бәһинестерин сөпкө толорбат боллактарына эбете олата пенсияны телитер болжоктортун койтатар түгеннеригер бихидуга бар бытыгар пун бар оннан ол пуннан пенсионный фонда пенсия төлүр терилтега штрафной санкция түһәрер. Ол ставката Центробанк рефинансированиятын ставкатынан. Закон быгытынан хазбирди пенсионер бейтин пенсиятын, анаммыт пенсиятын, ыларгар пенсия төлүр терилтени бейтин багатынан талар. Манна быхары Канада, хорохтар арый сыхай дөхтерин өйдәчүләр
Биһиги терилтебит пенсияны аныр, соттан аған аныр, онна пенсия төлөнөрүн терьер эбэхинестэх, онтон пенсияны хас билди пенсионерга терьердер, онна төлүр эбэхинес Россия почтовое управление тегер, онна биһиги республика битихинен үлелир баннарга сүктериллер. Биһиги өттүбүттен холбура пенсионный фонда өттүттен эбэхинеспиттен пенсия карчытын болжогон инне график инне ары эрдеги табыт. Пенсия төлүртелерге онна каз билди пенсионерге почтанан төлөнөр боллагына поручениятын эрде эме электронный связь көмөтүнөн почтага эрдеги табыт. Оларын кәбәйін әйлегер пенсия чақчы бүкіндерге саңа дейбіті білінне, өркем қарчыта соқылар бұджан қасымы күн очыраттан анаммыт қарчаларына ағыстылар. Манна дағатан әттіға бұн әйлекке пенсияра болбаққа бары көрің пособия қамнас кәлбетаға раппыт. Доставили пенсию. Задержка у нас немножко получилась Кобяй, Тыя и Кокуй. Но на сегодня выплаты идут во всех этих населенных пунктах, поэтому как бы у нас срок до 20-го, выплата у нас до 20-го будет произведена. Биринчите болар беге бу нехлекке сөмөлөт көтөрө гаракатта болла. Колу бу кеннеке биремелеге датачы бүтән сөмөлөт көппөк пенсия бит лапа койтаты дия коп пенсиялачылар манер эрединеннер үксөтөр олор нехленне араңата барыта оннук делегедик олар бот бары кахалак элбе оглар улак мусульманнар огларда жаннар олар бут инне гана элбак кахалады бут онан бу сырыга пенсия койтан пенсия бит кахалкатын оңорон бу жокускай коратынан эрдиен бу аяк бу хелен бу камари да нехленне пенсиялан да хукунанер чоттан качыны устар жаннар көрө чоттак жаннар бу жокускай кора кудурсеге барамыт устарка хакаты тегистебит. Сангар кытта сибәспи суак, олиһин уннан да хыры суак, үһәннән да сыры суак, олиһин бу бии бюджетниктар да боллун, туактар инелер да боллун, үлеһиттер да боллуннар, пособияны даганы тугу, камнаһы даганы тугудан баккалар буппут буратта. Бии холора сентябрьдагы авансабыт нерел буппут, онан болора бут. Инники болнара сельхоз банетен тон избиркасага көспүппүт, он туппут эти билин сабыллан калан көйен төлөбөк көбүт бигини сүгүн олорду батта болдулар. Эриеллер даны, баннар даганы эриеллер, Москваттан тие. Бана да хуак терминал даганы сүгүнлелебет, сибәспит та мөлтөк. Жеңе бу балаһын яңардас бир эрен эхлек кахалката болбатах кеңсерге таян сатар сахасырын кыты деребинелергер камнаһы пенсияны терди устуктардах соох сол кемигер ахсынныга дере карчы салгыннан тердиллер. Оларын кебәйе лугугар быйылгы квота барыта Роскоттанан самолеттар көппеттері биленне. Быйыл улуска 102 көтүү көрүлүбүттен буланы таханан эби өссө 6-12 рейс оңголлубут. Биылыш бутырыттан көдүк транспортный схема мөлтөк болан бу көңү кемге алтыны бастой күнүттен улуу жүрдүнөн самолет рейстери кыян оңорбакка турар. Ол биричидете бир өскөтүн бири быйыл 102 рейсы улуу жүрдүнөн дотационный рейстери буланна болдак буна бүгүнкү күнгө 164 рейс оңорон турат. Тенне өсчөк көрдөһү берелигинен Саха Республикасынын правительство тердаганы, онны бу транспорт министерство тердаганы өсчөк берейси хыл бүтөдүлө дебит көрдөһөн заявка көргөн турабыт. Улуспут центры өрүс уңорсытарын хакымылтылах. Нехилектер үгүс өттүлөрө өрүс бир уңор болан Сбербанк филиалы сокращенияга баран үлелебекке турар. Нехиленер деттен айдарбытын курдук, баннарга кредиттери көйүн төлөбекке рей көрдүбүт. Сахасырын қаяда кыты сытарны хелегер бүгінгі бан филиала үлелері ихиллибет. Онтон бар улус кеннергер сахасырыгер үлелер бандар үксүлері анал тәрелтеләқтір. Төлөбір почта нөңі ағын сөпебіт боллағына кредит ылын бағалақ улус кенегер керері ирденер. Кәбәйігі ылы сытар горной улуғын олықтақтыры бұтығынан мандық саналақтыр. Тыттан проездтан келебит, проезд төлөен келе бары. Онтан бәбит бөхөлек бітер мандық бары болар ордық болу тегеғаныбын келе бары. Наха қатчы барар. Onun bu Сбербанк бәтігер әмие мандық, тұспы мандық туағар еллары болар, банкомат ар еллары болар бәт болуйты. Қас торговой точка банкомат бары біті болар. Народқа чөй болуйты болар.
эксаллах случайдар бар болачылар качы тийбет кемигер инди устаргы ярхан короче. Чопчук эбәйін әхилегер бұйылға деріс Бирбан филиалы үлелі тұрбыта бит болағына штата чатылан үләхі турайбытын тұхынан балағана егер білі біті. Мұныға бігігі ұстар бөлік бүтігер бан манны құройдабда. Бігігі пенсиялақ, оны хатан барба кәлбәт ондар қанды дағаны хүлямыт бұл. Коракка инге барды кредит принтер көк болсуақ, она манда қағыз төкінмек бұл. Бі әрі дәндібет, звер касабыз боланы ме хабылында, ағардас бір поштабы қалды, ол қатым ме хабылдары бұл бағар. Өнігінен бұл бі көрді өбіт, бардың бастана бі күн аллары бұл білігін дағаны қантан дағаны кредиті бұл пиенне бағына ағылдар, онан те көрді хүләқпі бұл бардан условиятын тәриялләрігер бұл. Единственный bir финансовый орган бұл туақ қалды, почта қалды. Кредит, жон қамнаға, жон пенсиеті, ütон тойбы болағаны бұл сол ес соғынан Севестен, онтан тақылы сүббәчілі қону қой тақылыр. Оттан бәйге пенсияны көрен олар таварыстар оттан ұлған ғырқаттар көтіп Жон эти пенсиялар еттен туақ бәлерін аяқтырын еттен яқтырын нада. Кредиттерін төлі яқтыры. Кем дағаны ол әм пенсиян қойытан бұл кредиті төлі әветіңде қанлық дағаны бан ұлғотының орбады. Сразу пене аған келем бар. Офис Сбербанка в селе Кобей, к сожалению, временно приостановила работу. Банк приносит свои извинения клиентам за временное неудобство. Мы принимаем все меры для решения ситуации и возобновления обслуживания наших клиентов. Причина приостановки работы нашего дополнительного офиса – это отсутствие квалифицированных банковских специалистов на территории. Село расположено в районе, куда практически невозможно организовать доставку сотрудника из других территорий Якутии. Поэтому мы сейчас активно принимаем все меры по поиску кандидата. Как только специалист будет найден, офис возобновит свою работу. Бүгінгі бері көрәчі келдер біт әтейтігер олығырды. Балғымты кейінігер бері бүгінге тирән тұрар сүрін кахалқаны обществаны долгутар етігі ағағызды кәпсіргі жолығар. Бейгі бері бит мантын ене қасыр әдақсын, ехе әтті час 15 минут атақсыға.